chim khi bụi clear tu tele subscriber rong song te chỉ bài các bộ cái chỗ với mày ni sầm ni là paruk zir top ni dia với ni hun chataka in man ka bei sei ole hei kan fia tangin mizo te hi ol sam taka puisa a thei phot chuan mu zong zong du nam kan nia chu te rual chuan chu thil rem chang manga in bum na local pui mek te po an oma chu tianga in bum na lo tong puisa thanem tak lo chan mek te po kan om bok ani chu tiang ani wang chuan Mizoram Police cyber crime chuan tun haya thu chho thar siamin digital payment chungchanga in bum na lakatanga kan him theina turin thu chho poimo tak mai anron ti chhuaka chumi chu tu chuma hian karon da don ani Mizoram Police Media Cell chuan digital payment system chungchanga mi puita hena thuron hetiang hian ati chuak digital payment in bum na chungchanga thuron ti in thupuya aron da digital payment system man kan war chho viau lain hemi kai noya in bum na po na satakin Mizoram a nge po asang chho chakhle ani hetiang internet khovela bum tur zong ho hian rin hle na chang thelo le bum ol sam tur zongin in bum dan thar an mu chuak rang bok tuna hian Mizoram cyber crime case zialu zinga za a som sari le panga aya tam hi online financial fraud kai noi ani chuwangin hetiang in bum na laka kan himna atan Mizoram Police chuan an hoi tar lanang hian mi puite angen ani i banking password te OTP te debit card emo credit card details te tuma hril su poisa dong tu tur ini in eng QR code ma scan su poisa thon chuak tu tur tan lo chuan eng ma scan angai lo phishing scammer te hian i bank le UPI information poimo ruk sakche an tum reng ti hriala email le website le ma te link hriat chen lowa te lut mai suang che online a thil ilei donin search engine atanga product zon hi a him tok lo thina chuwangin online shopping website hriat chian sa a nge thil enin lei thinang che engma thok manglowa poisa hlo theina te poisa da pun na hlok lutuk le him si tiang chi hi thil thau chuak lutuk ang hi in bum na ani tang puiti hri ang che ol sam le rang taka loan pe chuak thei anga in soi application le website laka film khurang che loan pe turin mi mal thil poimo tin reng an dila heng te hi anhuwa blackmail le na atan te an mang thina ni loan apps i mangani point RBI phalna nei an ni nge yam ti chianang che police emo army emo anga in soya thil tom tak taka ti raldu anga online a inzuar thin te hi misual an ni tlang puiti rebokang che online a sum chat vel na tur thil khoi rengin thei to pa film khur turin mi puite kan chanon le a hetianga bum na tuar tu ini chuan cyber helpline number 1930 a emo www.cybercrime.gov.in a emo complain i thelut theiani heng kan don tarlan te hi www.cybercrime.gov.in a complain thelu danani pakhatna mobile le computer browser Google emo Safari le thil dangte enga tlang po in www.cybercrime.gov.in ilu tang panina box sen panni alo omanga file complaint ti isoka ilu tang pathumna I accept ti alo langanga ilo klikang palina report cybercrime ti imuanga iklikang pangana page thar alo in hong anga click here for new user ti alutin form ifilapang parukna account ilog in nuwa cybercrime category khanna alo omanga i report du category ikhangang pasarina online transaction mga bum ini chuan online financial fraud ikhangang pariadna poisa thon chuak tu bank account details ichulutang pakuana UPI mga poisa thon ani chuan i UPI app man BIM emo GPay emo Paytm le thil dang
i thangang somna i poisa thon chuana transaction ID i chulu tanga hriat tur transaction ID hi digit som panni ania poisa i thon a bank atanga SMS i dom thina khan a som pakhat na i account na i hriat lovin poisa alo lu tani chuan credit transaction details ti akhan atulangin fill up bok don nia som pakhat na i account na i hriat lovin poisa alo lu tani chuan credit transaction details ti akhan atulangin i fill up bok don nia som panni na hetianga iti zon hu hian save as draft and next ti i thangang som pathum na a phek dot lea visual emo bum tu i hriat chuan a details i fill upanga save as draft and next i thang leang som palina a phek dot lea atuar tu emo a complaint tu details i fill upanga save as draft and next i thang leang som pangana I agree i thang anga chumin nuwa confirm and submit i thang le don nia hetianga iti zon nu hian SMS in acknowledgement number i dong anga chumi mang chuan i case chinchang ian zui du huna i en zui zel thei to don ani ti hi Mizoram Police Cybercrime tena an thu chu ania hei hi apoi mo maya Mizoram mi puiten hetianga digital payment chungchanga bum kan ni lo na turte buma kan lo ompal hlau ani po achin feldan Mizoram Police tena an ron si a hi ngun takin kan lo chiaranga kan lo chin chia thlap don nia